Hano urambye Xavier. Perezida Kagame yanabajwe ikimuza mu mutwe bwa mbere yo yumvise Ubushinwa nk'umukuru w'igihugu umaze gukorera ingendo zinyuranye mu myaka 20 ishize, avuga ko atungurwa n'uburyo icyo gihugu cyavuye mu bihe bikomeye none ubu kikaba gifite ubuhangange ku rwego mpuzamahanga. Ati urebye amateka ukareba ingorane buri gihugu cyose cyagiye gihangana nazo, ubasha gushima ibintu bimwe na bimwe, ariko ibyo byose nibyo byagejeje Ubushinwa ku buhangange bugezeho. Bashoye imari mu bantu babo, bashora imari mu nzego zitandukanye z'iterambere, yaba ibikorwa remezo, yaba mu kugeza uburezi ku baturage, yaba iterambere ry'ikoranabuhanga n'ibindi. Ni ibintu ubona n'amaso yawe, urabyumva kandi ukanabibamo. Yashimye abayobozi b'Ubushinwa bamaze imyaka myinshi bayoboye iki gihugu kuri ubu gituwe n'abaturage basaga miliyari 1 na miliyoni 400, kandi ngo kikaba gihora ku murongo, kikarangwa n'urugendo ruhamye rw'iterambere. Perezida Kagame yavuze no ku ngingo y'uruhande rumwe rwigize nk'umupolisi w'isi, aho rwumva abandi bose bagomba kugendera ku mabwiriza yarwo kandi bo badashobora kugira icyo baruvugaho, maze avuga ko aho ibintu bigeze u Rwanda rubyumva byaba ari bitanga umusaruro rukabyitaho, byaba ari amatiku, uburyarya cyangwa kubogama rukabyirengagiza rukikomereza umurongo warwo. Naho ku ngingo y'uko Ubushinwa bwagiye buvugwaho gutega umutego bimwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bukabiha umwenda mwinshi ugeraho ukabibera nk'umutwaro, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ikibazo atari cy'Ubushinwa butanga amafaranga, ahubwo kuri we ngo ikibazo cyaba ku bihugu bisaba izo nguzanyo ntibizikoreshe icyo byemeye kuzikoresha. Ati rimwe na rimwe hari abantu bagiye bashinja Ubushinwa bavuga ko ibihugu byagize ibyo bihabwa n'Ubushinwa byafashe inguzanyo nyinshi bikarangira biguye mu cyiswe umutego w'imyenda. Ahanini usanga atari ikosa ry'Ubushinwa, rimwe na rimwe bikwiye kuba bibonwa nk'ikibazo cy'uwafashe inguzanyo. Si inshingano z'Ubushinwa gutekereza uwo bwagurije ngo umusange buvuga buti urabona watse inguzanyo yo gukora iki, ukuriye gukora ibi n'ibi. Oya, ni inshingano z'uwatse inguzanyo kumenya icyo yakira inguzanyo. Birashoboka ko baba baranasabye amafaranga yo gukoresha ibintu bizima, ariko bikarangira badashoye imari mu buryo bukwiye, maze ibintu bikagenda nabi. Si nkeka ko iki cyaba ikibazo cy'Ubushinwa. Kugeza ubu ibihugu bya Afurika bivugwaho kugira umwenda uhanitse w'Ubushinwa ni Djibouti na Angola, kuko urenga hejuru ya 40% by'umutungo rusange w'igihugu, ndetse ukabona ruta umusaruro mbumbe w'igihugu kuri urwo rwego, harimo n'amafaranga ibyo bihugu bikura hanze. Ubwo dukomeje ku by'amafaranga jondanye, bitwerekeze kuri iyi nkuru yo muri The East African no mu mvaho nshya ivuga ko mu myaka 10 iri imbere abatunze miliyoni 100 z'amadolari mu Rwanda baziyongera. Iyi nkuru igatangira ivuga ko u Rwanda na Uganda ari byo bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bigaragaza amahirwe yo kuzaba bifite abarigwije benshi bafite umutungo utari munsi y'agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 100. Xavier. Ubushakashatsi bushya bw'ibigo New World Wealth and Henry & Partners bugaragaza ko ibyo bihugu bizajya imbere ya Kenya kuri ubu hiyoboye urutonde rw'ibihugu by'akarere. Ubushakashatsi bukerekana ko mu myaka 10 iri imbere abamiliyoneri barengeje miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika baziyongera ku kigero cya 55% muri Kenya, mu gihe mu Rwanda baziyongera ku kigero cya 70%, naho muri Uganda bakiyongera ku kigero cya 65%. Ku rwego rw'isi, Vietnam, Ubuhinde n'ibirwa bya Maurice nibyo bigaragaza icyizere cyo kuzagira ubwiyongere buri hejuru, aho Vietnam abamiliyoneri baziyongera kuri 95%, Ubuhinde biyongere ku kigero cya 85%, ni mu gihe ibirwa bya Maurice ho baziyongera ku kigero cya 75%. Raporo ikavuga ko u Rwanda rutanga icyizere kubera uburyo rukomeje kwerekana umwihariko mu korohereza ishoramari, gushishikariza abashoramari n'abanyamahanga kwinjira ku isoko, ndetse n'igihugu kikaba gifite abaturage bakora bafite icyerekezo n'intego bizima. Iyo ngingo tuyiveho, umuryango wa Human Rights Watch nawo wemeje ko ingabo za Kongo Kinshasa FARDC zagiranye imikoranire n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Inkuru y'ibitangazamakuru RFI na Africa News ivuga ko umuryango wa Human Rights Watch wabitangaje muri raporo yawo yagiye habona ku wa kabiri w'iki cyumweru, aho wemeza amakuru y'uko bamwe mu basirikare ba Kongo Kinshasa FARDC bifatanya kandi bagaha ubufasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu muryango ugaragaza ko hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwa 8 uyu mwaka bamwe mu basirikare ba FARDC bifatanyije n'uyu mutwe FDLR mu kurwanya imwe mu yindi mitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ariko no mu kurwanya umutwe wa M23 abasirikare ba FARDC ngo bafatanyaga n'abarwanyi mu mutwe wa FDLR, ndetse ngo Human Rights Watch yabashije kubona amakuru yizewe avuga ko hari bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahaye imbunda n'amasasu abarwanyi ba FDLR ahitwa Kazaroho, hamwe mu birindiro
by'abo barwanyi ba FDLR muri pariki y'igihugu ya Virunga. Abo ngo nyuma yo kubaha intwaro bahise bajya kurwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo mu bice bya Rumangabo na Rugari. Thomas Fesi ni umushakashatsi wa Human Rights Watch kuri Kongo Kinshasa akavuga ko ingabo za Kongo zakoze ibidakwiye mu kwifashisha umutwe witwaje intwaro wanakoze ibyaha bikomeye mu kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro kandi yose ihungabanya umutekano w'Abakongomani n'uw'akarere muri rusange. Uyu muryango wa Human Rights Watch ugasaba guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhagarika ubufatanye bw'igisirikare cyayo n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no gukurikirana ababiri inyuma bose bakabibazwa. Ibyo nabyo tubireke ahubwo twerekeza amaso mu kinyamakuru Bloomberg aho cyanditse ko umuryango umwe bw'Uburayi urimo gutekereza uburyo watera inkunga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique, agace gakungahaye kuri gazi. Iyi ni inkuru yanagarutsweho n'igitangazamakuru Igihe, ikaba ikomeza ivuga ko umuryango umwe bw'Uburayi ugeze kure mu biganiro biganisha ku gutera inkunga ubutumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique zimaze umwaka urenga mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri iyo ntara ya Cabo Delgado. Ni ubutumwa abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda boherejwemo mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Icyo gihe ibyihebe byo mu mutwe uzwi nka Al-Shabaab cyangwa se Al-Sunna wa Jamaa byari bimaze kwigarurira imijyi myinshi, abaturage barayivuyemo barahunga aho muri Cabo Delgado. Ikinyamakuru Bloomberg kikavuga ko ubu butumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Cabo Delgado bufite icyo buvuze ku Burayi kuko ibyihebe byibasiye cyane agace ka Fungi. Ikigo Total Energy cyo mu Bufaransa cyari cyatangiye gukoramo ishoramari rya miliyari 20 z'amadolari y'Amerika cyo gucukura gazi, bituma gihungisha abakozi bacyo igitaraganya Xavera. Ni mu gihe kandi muri iyi minsi gazi ngo ari imari ikomeye aho i Burayi nyuma yo guhagarika kuyitumiza mu Burusiya kubera intambara bwashoje muri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Nyamara aho mu Burusiya ariho Uburayi bwakuraga nibura 40% ya gazi bukoresha. Umuvugizi w'ubumwe bw'Uburayi mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga na politiki y'umutekano Nabila Masral yemeje ko ibiganiro bigamije gutera inkunga inzego z'umutekano ziri muri Mozambique bigeze kure. Agira ati umuryango umwe bw'Uburayi urimo kuganira ku bijyanye n'inkunga yahabwa inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique. Ntabwo twagira icyo tubitangazaho mu gihe icyemezo cya nyuma kitarafatwa. Bloomberg yakomeza ivuga ko icyo gitekerezo gishyigikiwe cyane n'Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Ni icyemezo kandi ngo kijyanye n'ubushake bw'umuryango umwe bw'Uburayi bwo gushyigikira Afurika mu rugendo rwo kwikemurira ibibazo, ariko hakaboneka amahoro n'umutekano kandi abantu bakabasha kubyaza umusaruro gazi iboneka muri kariya gace. Biteganyijwe ko iyi nkunga izongerera imbaraga ibikorwa by'u Rwanda muri Mozambique, cyane ko mu bwumvikane bw'u Rwanda na Mozambique harimo n'ibijyanye no kongerera ubushobozi inzego z'umutekano z'icyo gihugu binyuze mu myitozo n'amahugurwa, ari nacyo cyiciro gitahiwe. Kuva ibyihebe byakaza umurego muri Mozambique muri 2017 habarurwa abantu basaga 3,000 bishwe, naho abagera hafi kuri 1,000,000 bava mu byabo barahunga. Nyamara kuva ingabo n'abapolisi b'u Rwanda bagereyeyo umutekano umaze kugaruka mu duce zahawe gukoreramo, impunzi nazo zikaba zikomeje gutahuka, ari nako abaturage basubukura ibikorwa bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi ndetse no kwiteza imbere. Xavera. Iyo ngingo nayo tuyihindure. Mu Rwanda abadepite banze ko abakobwa b'imyaka 15 bemererwa kuboneza urubyaro. Jean Daniel. Iyi ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo BBC, Umuseke, The New Times, Imvaho Nshya, East African n'ibindi bitandukanye. Xavera, aho byanditse ko kuwa mbere w'iki cyumweru aribwo inteko rusange y'abadepite yanze gutora ishingiro ry'umushinga w'itegeko ryerekeye kwemerera abangavu bagejeje imyaka 15 y'amavuko kuboneza urubyaro. Basaba ibiganiro bihuza inzego zose bireba. Mu gusuzuma uyu mushinga w'itegeko abadepite 18 gusa nibo bawemeye, 7 barifashe, abandi 30 batora oya. Depite Gamaliel Mbonimana ukuriye itsinda ry'abadepite 5 batangije uyu mushinga w'itegeko yasobanuye ko iri tegeko rigamije gukemura ibibazo birimo n'inda ziterwa abangavu. Gusa benshi mu badepite batanze ibitekerezo kuri uyu mushinga bavuze ko ukeneye kongera gutegurwa neza kubera ko bawuteguye bibanze gusa ku gukumira ingaruka z'ikibazo kurusha gukemura ikibazo ubwacyo. Abadepite bamaze kwanga ishingiro ry'uyu mushinga w'itegeko, Depite Gamaliel Mbonimana yavuze yuko bagiye kuwigaho neza bakazawugarura imbere y'inteko rusange bamaze kunononsora. Inteko rusange y'abadepite yanafashe umwanzuro w'uko habaho ibiganiro ku mpande zombi zirebwa n'iri tegeko mu rwego rwo kurushaho kurinonosora byimbitse. Xavera. Itegeko ryerekeye ubuzima bw'imyororokere mu Rwanda Jean Daniel ubusanzwe ntiryemerera abana bari munsi y'imyaka 18 kuboneza urubyaro kubera ko bikeneye hasabwa kujyana n'umubyeyi we amuherekeje kwa muganga. Umuryango nyarwanda wita ku buzima HDI Health
Development Initiative mu bihe bitandukanye wagiye ugaragaza ko iri tegeko rikumira abangavu, nyamara abangavu batwara inda zitateguwe bo bakomeje kwiyongera, ari nako bituma batakaza uburenganzira bwabo burimo no gucikiriza amashuri. Ni mu gihe kandi bamwe mu banyarwanda nabo bagiye bagaragaza ko abangavu baramutse bemerewe kuboneza urubyaro ngo byafasha mu guhangana n'ikibazo cy'abangavu batwara inda zitateguwe. Gusa hakaba n'abandi nabo bagaragaza impungenge ko kubemerera kuboneza urubyaro byaba intandaro yo gukurura ubusambanyi mu rubyiruko. Imibare ya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mijeprof ikagaragaza ko muri 2021 ni mu mwaka ushize abangavu 23,000 batarageza ku myaka 18 aribo batewe inda. Ni mu gihe kuva muri 2016 kugera muri 2021 abangavu barenga 98,000 bari baratewe inda zitateganijwe. Reka ibyanditswe ku Rwanda tubihinire mu mvaho nshya kuri iyi nkuru ivuga ko u Rwanda na Loni bagiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 ishize u Rwanda rubaye umunyamuryango wemewe wa Loni. Inkuru y'imvaho nshya ikavuga ko tariki 18 Nzeri 1962 aribwo u Rwanda rwabaye umunyamuryango wemewe w'umuryango w'abibumbye nyuma yo kwemezwa n'inteko rusange ya Loni mu mwanzuro wayo w'1122. Umwanzuro wemeza ubusabe bw'u Rwanda bwari bwatanzwe ku itariki 3 mu kwezi kwa karindwi muri uwo mwaka. Ejo bundi kuwa mbere y'icyumweru gitaha hazaba ari tariki 24 Ukwakira 2022 nibwo hateganyijwe kwizihiza i Kigali yo sabukuru ku rwego rw'igihugu, ikazizizwa ku nsanganyamatsiko igira iti ubufatanye mu guharanira ahazaza hasangiwe kandi harushijeho kuba heza kuri bose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yagize ati turashima cyane inkunga y'umuryango w'abibumbye ku gihugu cyacu no kuba warayoboye imbaraga z'ubutwererane mpuzamahanga bwacu n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga. Minisitiri Biruta akavuga ko isi y'ubu ikeneye ubufatanye budacogora kandi bufatika hagati y'ibihugu. U Rwanda rukaba rwariyemeje kutazigera rutezuka mu gutanga umusanzu warwo. Ni mu gihe umuhuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Ozoniya Matthew Ogiele nawe yunzemo akagira ati umuryango w'abibumbye urashimira byimazeyo guverinoma y'u Rwanda n'abanyarwanda umusanzu wabo n'ukwiyemeza kudatezuka mu gukorana na Loni bya hafi mu nyungu z'abaturage b'iki gihugu nta n'umwe usigaye inyuma. Yakomeje kandi agira ati twongeye kwizeza ukwiyemeza kwa Loni ku butwererane n'inkunga z'uburyo butandukanye mu gushyira mu bikorwa intego dusangiye zigaragara muri gahunda ngari y'umuryango w'abibumbye. Turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye. Twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye kuri iyi nkuru y'iyegura rya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ni Madame Liz Truss ryatangajwe ejo bundi kuwa kane rigatungura abatari bakeya kubera igihe yari amaze kuri uwo mwanya kingana n'ibyumweru 6 gusa jondanye ariyo minsi 44. Ibi byatumye rero aca gahigo ko kuba Minisitiri w'Intebe ubimazemo igihe gitoya mu mateka y'Ubwongereza. Akandi gahigo yaciye nakahe jondanye nako kuba Minisitiri w'Intebe ukiri mu mirimo ye wabonye abami babiri b'icyo gihugu cy'Ubwongereza barimo nyakwigendera umwamikazi Elizabeth wa kabiri n'umuhungu we Charles wa gatatu wamusimbuye ku ngoma. Iyi nkuru yisisamirwa hejuru igishyushye n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ibyo birimo nka The Guardian, Daily Telegraph, Le Monde, New York Times, BBC News, France 24, RFI, Jeune Afrique, Daily Mail, The Sun, Journal de Montréal, Washington Post, Global Times, Bloomberg, Fox News, Huffington Post, Le Soir, L'Express ndetse n'ibindi umuntu atarondora ngo abimareyo. Byayitangiye bivuga ko Liz Truss ari we Mary Elizabeth Truss w'imyaka 47 y'amavuko wari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kuva tariki 6 z'ukwezi gushize kwa 9. Yatangaje ubwo tariki ya 20 muri uko kwezi kwa 10 ko yeguye kuri uwo mwanya mazemo iminsi 44 ariko agakomeza kuyobora kugeza habonetse umusimbura mu cyumweru gitaha kuwa 5 avuye mu badepite bo mu ishyaka rye ry'abakonservateur. Yanahise asezera ku buyobozi bwaryo Xavier. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko mu mpamvu ebyiri z'ingenzi zamutiye kuzinuka umwanya wa Minisitiri w'Intebe ari izihe jondanye. Harimo ubukungu bumeze nabi n'akajagari muri politiki. Ngibyo bamaze kugaragaza akayihayeho ko kumusimbura barimo Rishi Sunak wari Minisitiri w'Imari muri guverinoma ya Boris Johnson. Yanahatanye kandi na Madame Truss mu kumusimbura. Hakaba ndetse na Madame Penelope Mary Mordaunt bita Penny Mordaunt uyobora umutwe w'abadepite na Boris Johnson wari warasimbuwe na Liz Truss ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe nawe ngo arashaka kusubiramo. Mu kwanzura iyi nkuru ku ngingo
ngingo y'uburambe bwa baminisitiri b'intebe b'ubwongereza, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byibutsa ko ku baminisitiri b'intebe 56, 9 muri bo bamaze imyaka irenga 10 bari muri uwo mwanya, naho abandi 7 baziho kuba bataragejeje no ku mwaka umwe bakiri muri iyo ntebe. Ariko agahigo k'uburambe gafitwe na Robert Walpole ufatwa nka minisitiri w'intebe wa mbere w'icyo gihugu, yamaze imyaka isaga 20 muri uwo mwanya kuva wugiyeho mu 1721 ageza yeguye nyuma y'imyaka 20 n'iminsi 314 jondanye. Madame Liz Truss yegukanye agahigo ko kwigera mu mwanya wa minisitiri w'intebe, kari gafitwe n'uwitwa George Canning wategetse amezi atageze kuri 4 Xavera mbere yuko yitaba Imana mu kwezi kwa 8 1827. Uyu wabaye uwa 23 mu baminisitiri b'intebe b'ubwongereza, abarijwe iminsi 119 yamaze mu mwanya wa minisitiri w'intebe mu buzima bwe. Nyuma y'iyegura rya Liz Truss, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanahise binaga akajisho kuri ba minisitiri b'intebe b'ubwongereza bakiriho uko ari 6. Abo ni John Major wasimbuye Margaret Thatcher mu 1990 ageza mu 1997, akorerwa mu ngata nande. Yakorewe mu ngata na Tony Blair w'imyaka 69 y'amavuko wagejeje muri 2007, nawe yahise asimburwa na Gordon Brown kugeza muri 2010. Hataho David Cameron wagejeje muri 2016 agasimburwa na Madame Theresa May wagejeje muri 2019, akabererekera Boris Johnson nawe wasigiye umwanya Liz Truss muri uyu mwaka 2022, akaba awumazeho iminsi 44 gusa, ubundi agakuramo ake karenge. Ngayo nguko ibyo mu Bwongereza nyine nuko biteye. Muri Tanzania, Perezida Samia Suluhu Hassan yasabye abagore mu gihugu cye kubyara abana bake. Politiki yo kuboneza urubyaro ikaba inyuranye n'iyo yasimbuye mu kwezi kwa 3 umwaka ushize nyakwigendera John Pombe Joseph Magufuli. Muti bitandukanye bite, reka tubibasomere. Ni inkuru yo muri The East African, Mwananchi, The Citizen, Daily News, Tarifa Rwanda, The Guardian na The Times. Itangira ivuga yuko mpera z'icyumweru gishize aribwo Madamu Samia Suluhu Hassan yagaragaje ko ahangayikishijwe bikomeye n'umubare munini w'abana bavuka jondanye, bityo ahamagarira abaturage gufata ingamba zo kuboneza urubyaro. Hari mu ruzinduko yagiriye mu ntara ya Geita iherereye mu burengerazuba bwa Tanzania, imwe mu ntara 31 zigize icyo gihugu, ikaba ifite ubuso bwa kilometero kare 2020. Niho ku ivuko rya John Pombe Magufuli, Perezida Samia Suluhu Hassan yabwiye ko muri kimwe mu bigo nderabuzima byo muri ako gace cyitwa Buselesele havukira abana 1000 ku kwezi. Xavera ati ubu murabona nyuma y'imyaka 3 tuzaba dukeneye ibyumba by'amashuri bingahe koko? Ibigo nderabuzima byose bizaba ari bingahe kugira ngo bibashe kwita kuri abo bana? Hazakenerwa amatona angana iki y'ibiribwa kugira ngo babone ibyo kubatunga? Nimureke rwose tugabanye uyu muvuduko mu kubyara kandi tubizirikane tubigire ibyacu pe. Ni amagambo akubiyemo impinduka zikomeye ugereranije n'uwamubanjirije John Pombe Magufuli washishikarizaga ku mugaragaro abagore kudakoresha uburyo bwo kuringaniza imbyaro. Nko muri 2018 jondanye nyakwigendera Magufuli yagaye cyane abakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, abita banebwe ngo batinya gukora ngo biyuhakuya bashaka ibitunga imiryango yabo igizwe n'abantu benshi. Naho muri 2016 nyuma yo gutangiza porogaramu yo kwigira ubuntu mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri Tanzania, Magufuli yagize ati abagore bashobora kujugunya imiti yo kuboneza imbyaro, ubu burezi ni ubuntu. Muri 2020 Banki y'Isi yavuze ko ikigereranyo cy'uburumbuke muri icyo gihugu cya Tanzania ari abana 4.8 ku mugore umwe. Icyo gihe Banki y'Isi yasobanuye ko umubare munini w'abana bavuka waterwaga no gushyingirwa abantu bakiri bato, hakiyongeraho kutitabira uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ubu Tanzania ituwe n'abaturage miliyoni hafi 60 ku buso bwa kilometero kare 945. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe washyizeho indi tariki nshya y'ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zishyamiranye mu ntambara yo muri Ethiopia, arizo guverinoma y'iki gihugu n'inyeshyamba za TPLF zo mu ntara ya Tigre. Ni intara iherereye mu majyaruguru ya Ethiopia, ni intambara kandi nayo igiye kumara hafi imyaka 2. Nkuko byanditswe na Africa News, ABC News, Al Jazeera na Deutsche Welle, ibi biganiro n'ubundi bizabera muri Afurika y'Epfo ejo bundi kuwa mbere, nkuko byatangajwe n'umujyanama mu by'umutekano wa Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia wanemeje ejo bundi kuwa 4 ko guverinoma y'igihugu cye yiteguye kuzabijyamo. Ibiganiro bya mbere byari biteganyijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 10, aho Afurika yunze ubumwe yari yagennye abahuza 3 barimo Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya na Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, akaba yarasanzwe ari n'intumwa ya Afurika yunze ubumwe yoherejwe muri Ethiopia kujya kugerageza kumvikanisha impande zombi. Ejo kuwa 5 uruhande rw'inyeshyamba za TPLF narwo rwavuze ko ruzitabira biriya biganiro by'amahoro byo muri Afurika y'Epfo. Xavera hagati aho imirwanire akomeje nyuma yo kuburamo
mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka ibyahungabanyije agahenge k'ibikorwa by'ubutabazi kari kamaze amezi 5. Muri iki cyumweru ingabo za guverinoma zigambye gufata imijyi 3 ziyambuye inyeshyamba, naho kuwa mbere y'iki cyumweru umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko ibintu bigenda birushaho kudogera muri Ethiopia, maze asaba ko hasubukurwa ibiganiro by'amahoro ku buryo bwihutirwa. Ni mu gihe nanone ariko minisitiri w'intebe wa Ethiopia Dr Abiy Ahmed Ali ejo bundi kuwa kane yijeje ko intambara yo muri Tigre izarangira amahoro akaganza. Ngo azaganza ati ibibera mu majyaruguru ya Ethiopia bizashira rwose, amahoro akunda hinde, ntituzahora mu ntambara uziraherezo. Nizera ko mu gihe gito tuzahagararana n'abavandimwe bacu muri Tigre tuvuga amahoro n'iterambere. Yanahamagariye abanya Ethiopia gushyira hamwe bagatahiriza umugozi umwe mu kwiyubakira igihugu cyabo cya Ethiopia aho gucibwamo ibice n'amoko n'amadini. Reka ibyo tubireke dukomereze muri iyi nkuru kandi yo ku rubuga rwa radio mpuzamahanga ya France RFI ifite umutwe ugira uti kijondanye. Ugira uti la Chine en Afrique une amie qui vous veut du bien. Reka tugenekereze mu kinyarwanda bishatse gusobanura ngo Ubushinwa muri Afrika ni inshuti bifuriza ibyiza. Iyi nkuru yahise isamirwa hejuru n'igitangazamakuru Presse Afrique itangira ivuga ko mu myaka 20 gusa Ubushinwa bwaje mu bambere b'ingenzi baguriza Afrika, aho buhamya ko bibikora bugamije inyungu z'ibihugu bya Afrika. Gusa ibihangange bya kera ku isi nka Amerika n'Uburayi bigahindukira bigashinja Ubushinwa gufungirana Afrika mu mutego mushya w'amadeni. Uburyo Ubushinwa bufite ijambo muri Afrika bikaba bitagaragarira gusa mu iyubako ry'ibikorwa remezo bitandukanye kuri uyu mugabane wa Afrika, ahubwo ngo bishakirwa nanone hambere binyuze mu mahugurwa ya politiki Ubushinwa bwahaye abayobozi ba Afrika mu bihe byo kwigobotora abakoloni n'abamatsi ibihugu, no muri iki gihe binyuze mu rugamba rw'itumanaho Xavier. Hatangwa ingero z'uko mu myaka y'igihumbi 1950 y'ishyaka rya gikomuniste PCC ryo mu Bushinwa ari naryo rukumbi riri ku butegetsi ryagiranye umubano wa politiki n'icengeza bitekerezo bya gikomuniste mu bihugu byo kuri uyu mugabane. Ryahereye mu bayobozi b'ishyaka FLN ryaharaniye ubwigenge muri Algeria yo mu majyaruguru ya Afrika, rikomereza muri Afrika y'Amajyepfo mu gushyigikira imitwe yaharaniraga ubwigenge yaje no guhinduka amashyaka hari ku butegetsi nyuma yo kwibohora kw'icyo gice cya Afrika. Ibihugu bivugwa cyane ni Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse na Afrika y'Epfo jondanye. Xavier, iyi nkuru igakomeza ivuga ko Ubushinwa bwakomeje kugirana umubano ukomeye n'ibihugu bya Afrika kugeza mu mwaka w'2000, ubwo uyu mubano warushagaho gufata indi ntera. Nk'ubu ishyaka PCC ryo mu Bushinwa rifitanye umubano n'imitwe ya politiki 110 yo mu bihugu 51 bya Afrika. Hagati ari ku mubano w'Ubushinwa na Afrika ntabwo kireberwa hanini kuri uwo mubano mu bya politiki, ahubwo amaso ahanzwe isura nshya wafashe hariyo y'amadeni cyangwa se inguzanyo buha ibihugu by'uyu mugabane wa Afrika. Banki y'Isi ivuga yuko ideni Afrika ifitiye Ubushinwa riri hejuru ya miliyari 100 z'amadolari y'Amerika, akaba n'imiryango mpuzamahanga ivuga ko iryo deni rirenga miliyari 300 z'amadolari y'Amerika. Gusa mu kwezi kwa munani uyu mwaka Ubushinwa bwasoneye ibihugu 17 bya Afrika inguzanyo 23 byari bibufitiye ku nyungu ya zero. Xavier, ibi ariko ntibyakiriwe neza n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabifashe nko kwiyamamaza, kandi ngo izo nguzanyo Ubushinwa bwavanyeho amaso zingana n'agatonyanga mu nyanja, kuko ngo ziri munsi ya 1% by'ideni ryose Afrika ifitiye Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ko Ubushinwa bwifashisha ayo mayeri y'ubuhenda abana zigashora Afrika mu mutego w'amadeni itazigobotora, naho Ubushinwa bukazisubiza ku mutego wonyine ubaho ari uw'ubukene. Ubushinwa niko buvuga, busubiza ko umutego wonyine ubaho ngo ari uw'ubukene. Reka kandi ibyo nabyo tubireke jondanya, ahubwo mu gihe icyorezo cya sida kimaze imyaka irenga 40 ku isi nta muti nta n'urukingo, Zimbabwe yanditse amateka yo kuba igihugu cya mbere muri Afrika cyemeje ikoreshwa ry'umuti uterwa mu rushinge ugakumira kwandura virusi itera sida. Ibinyamakuru bya The Guardian, The Herald, News 24, Africa News ndetse n'urubuga rw'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS byanditse ko Zimbabwe yongereye ku bindi bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia byamaze kwemeza ikoreshwa ry'uyu muti witwa Cabotegravir Cabla. Inshinge ebyiri za mbere z'uyu muti ziterwa umuntu mu byumweru 4 bitandukanye, hagakurikiraho urushinge rutangwa nyuma ya buri byumweru 8. OMS kavuga ko ubushakashatsi bwimbitse kuri uyu muti wa Cabotegravir Cabla bwerekanye ko ugabanya ibyago byo kwandura sida aho 79% ugereranije n'uwacishwaga mu kanwa mbere yo guhura n'ubwandu bwa virusi itera sida. Akasida kashobotse mu kwezi kwa 6 uyu mwaka, OMS yagiriye inama ibihugu yo gukoresha uyu muti wa Cabotegravir Cabla nyuma yo kubona ko ubwandu bushya bwa sida bwiyongera ku isi yose. Mu gihe ariko ibihugu bya Afrika byagabanije ku buryo bugaragara umubare w'abandura virusi itera sida, abakobwa b'abangavu n'abagore bakiri bato bakomeje guhura n'akaga ko kwandura, bangana na 63% by'ubwandu bushya mu mwaka ushize wa 2021.
hagati aho ikigega Global Fund kirwanya sida, igituntu na malariya ku isi kuwa gatatu w'iki cyumweru Jean Daniel cyabashije gukusanya akayabo ka miliyari 14 z'amadolari y'Amerika mu nama y'abaterankunga yari yitabiriwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Muri rusange ubu ku isi abantu miliyoni 38 nibo bafite virusi itera sida, naho ubwandu bwa malariya n'igituntu bukaba bukomeje kwiyongera muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati no muri Amerika y'Amajyepfo. Macron yavuze ko hakiri byinshi byo gukorwa mu rugamba rwo kurandura burundu izo ndwara eshatu, ariko nanone ngo icy'ingenzi ni ugukomera ku isezerano ry'uko muri 2030 sida, malariya n'igituntu bizaba bitakibarizwa kuri iyi si y'Imana. Kuva Global Fund yashingwa muri 2002 imaze kuramira ubuzima bw'abantu miliyoni 50 no kugabanya umubare w'abahitanwa na sida, igituntu na malariya ho hejuru ya 1/2 cy'imfu mu bihugu iki kigega kiyemeje gukorana nabyo. Mu myaka 20 rero impfu ziterwa n'igituntu zagabanutseho 21%, naho za malariya zigabanukaho kangahe? Zigabanukaho 26% Jean Daniel. Muri iki cyumweru kandi wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Madagascar Bwana Richard Randriamandrato yirukanywe kuri uwo mwanya na Perezida Andry Rajoelina kubera kurwanya Uburusiya mu muryango w'abibumbye, ubwo tariki 12 z'ukwezi kwa 10 yatoraga umwanzuro wamagana amatora ya referendum bwakoresheje mu kwiyomekaho intare enye za Ukraine, n'umwanzuro washyigikiwe n'ibindi bihugu 142. Aksavera, iyi nkuru yo muri Africa News na Daily Maverick ikavuga ko umukuru w'igihugu cya Madagascar yarakajwe cyane nuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Richard Randriamandrato yihutiye gutora atabanje kugisha inama guverinoma y'igihugu cye. Nyamara mu matora yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yamaganaga ukuvugirwa kwa Ukraine, Madagascar yari ifasha hamwe n'ibindi bihugu bigera muri 30. Kugeza ubu Madagascar yafashe umurongo kutagira uruhande na rumwe ibogamiraho mu ntambara yo muri Ukraine izuzuza amezi 8 ejo bundi kuwa mbere Jean Daniel ihashojwe n'Uburusiya. Muri ayo matora aheruka muri Loni mu cyumweru gishize, byinshi mu bihugu byifashe nibyo muri Afurika. Ibyanze uwo mwanzuro ni ibihe Aksavera? Ni Uburusiya, Belarusi, Syria, Korea ya ruguru ndetse na Nicaragua. Ubwo kandi dukomoje ku bya Ukraine tunabasomere n'iyi nkuru yo muri France 24, Le Monde, La Libre Belgique na Le Parisien ivuga ko igihembo cyitiriwe Sakharov 2022 mbese muri uyu mwaka cyahawe abaturage ba Ukraine kubera ubutwari bagaragaje mu ntambara bamaze amezi 8 barwana n'Uburusiya. Ni igihembo cy'uburenganzira bwa muntu mu birebana n'ubwisanzure bw'ibitekerezo gitangwa n'inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi, cyitiriwe Umurusiya Andrei Sakharov wo mu gihe cy'Abasoviyete, wari umuhanga mu bugenge bw'ingufu za nucleaire, wanaje guhembwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel hari mu 1975. Ubwo kuwa gatatu w'iki cyumweru hatangazwaga wegukanye iki gihembo cya Sakharov, presidente w'inteko ishinga amategeko y'Abanyaburayi Roberta Metsola yagize ati iki gihembo gihawe abanya-Ukraine bari ku rugerero, gihawe abahatiwe kuva mu byabo bagahunga, gihawe ababuza ababo n'inshuti, gihawe kandi abakomeje umutsi bagahangana n'umwanzi wabo, ndetse kinagenewe abashikamye bakarwana umuhenerezo barengera amahitamo y'imyumvire yabo. Uyu munyaburayi yakomeje avuga ko azi ko abaturage b'intwari ba Ukraine batazadohoka kandi ngo nabo nuko. Roberta Metsola ati kijondanye abanya-Ukraine bemeye guhara ubuzima bwabo kugira ngo barengere indangagaciro natwe twemera twese, arizo umudendezo, demokarasi na leta igendera ku mategeko. Yakomeje avuga ko abaturage ba Ukraine bahembwe bahagarariwe na Perezida wabo Volodymyr Zelensky, abayobozi bitoreye na societe civile. Abanya-Ukraine begukanye igihembo Sakharov nyuma yo guhiga abandi bagishakaga barimo bande Aksavera. Julian Assange washinze urubuga kamenabanga rwa WikiLeaks akaba afungiwe mu Bwongereza, hakaba kandi na komisiyo y'ukuri muri Colombia ikora nketi ku byaha byabangamiye uburenganzira bwa muntu mu gihe cy'intambara y'inyeshyamba za FARC. Umwaka ushize wa 2021 iki gihembo cya Sakharov cyahawe Umurusiya Alexei Navalny utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin, ubu nawe akaba ari muri gereza mu gihugu cye cy'Uburusiya. Ngayongo kubwo kandi tuvuze ku bihembo Jean Daniel, reka dusoza ikiganiro cya none dusomera abadukurikiye n'iyi nkuru yo muri Foot Mercato, Eurosport, L'Equipe, BFTV, Le Monde, Der Spiegel, El País, Bild no muri France Info ivuga yuko igihembo cya Ballon d'Or 2022 ari wo mupira wa zahabu uhabwa umukinnyi wahize abandi mu mupira w'amaguru ku isi. Uyu mwaka mu bagabo cyahawe Umufaransa Karim Mustafa Benzema w'imyaka 34 y'amavuko, akaba akinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne. Mu bagore Ballon d'Or 2022 yongeye kwegukanwa n'ufitiye ubushize ari we umunya-Espagne kazi Alexia Putellas Segura w'imyaka 28 y'amavuko, akaba akinira FC Barcelona y'abagore muri Espagne. Benzema abaye Umufaransa wa gatanu wegukanye Ballon d'Or inyuma ya Zinedine Zidane
bita Zizou yiheruka mu 1998 nawe yakurikiraga Jean Pierre Papin mu 1991 waje nyuma ya Michel Platini wayihawe inshuro 3 yikurikiranya mu 1943 1984 1985 ndetse na Remo Kopa wabimburiye abafaransa mu kuyibona hari mu 1958. Ballon d'Or ni igihembo gitangwa n'ikinyamakuru France Football cyo mu Bufaransa ari nacyo cyagishyizeho mu mwaka w'1956 ubwo cyatangwaga bwa mbere kikegukanwa n'umwongereza Sir Stanley Matthews wakiniraga ikipe ya Blackpool. Umwaka kitatanzwemo ni uwuhe Xavera? No mu 2020 kubera COVID-19. Icyo gihe wahabwaga amahirwe yo kwegukana Ballon d'Or n'umunyapolonye Robert Lewandowski rutahizamu wa FC Barcelone akaba na kapitene w'ikipe y'igihugu cye cya Polonye. Muri 2018 nibwo hatangiye gutangwa Ballon d'Or y'abagore Xavera. Hari abakinnyi babiri bihangangiye umunya-Argentine Lionel Messi n'umunya-Portugal Cristiano Ronaldo bacyakuranyweho biratinda hagati y'umwaka w'2008 na 2017 nta wundi muntu ukoramo. Uwo Messi ni ufite Ballon d'Or nyinshi kubera ko afite zingahe jondanye. Afite zindwi yatwariye muri FC Barcelona ariko ubu nyine Messi yabarizwa muri Paris Saint-Germain cyangwa PSG yo mu Bufaransa. Mu cyabaho Cristiano Ronaldo akagira Ballon d'Or 5 yatangiranye mu ikipe ya Manchester United akomereza muri Real Madrid ubu ariko yasubiye muri Manchester United. Utundi duhego twa Ballon d'Or n'utwuko Lionel Messi yayitwaye inshuro enye yikurikiranya, Michel Platini inshuro 3 yikurikiranya, Cristiano inshuro 2 yikurikiranya kabiri kose. Ngayo nguko wakaguru kahiriye karamukiza kakamukungahaza nuko natwe twanzuye ikiganiro cya none. Nari Nyirarukundo Xavera ari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Komeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru cy'mu binyamakuru